अबेर तैनबा लंबी थटलगा सेल मुनबा अथिंगबा थमख्रे कोविड-19 याउसंग मनुंगदा हक्सांगा सोकनबा मखलगे स्पोर्ट्सिंग सानबा थिंख्रे इंडिया गे स्टेट तरुकता कोविड-19 गे सेकेंड वेब लाखरबा मतुंगदा मणिपुर दसु सेक्शन थौरांग लखोटपा ओइना याउसंग कुमई अमदे याउसंग स्पोर्ट मनुंगदा चनगदबा कांगलोन सिंह लैंगाकना लाउथोख्रे याउसंग मनुंगदा लंबी थटलगा सेल नीबा अमदे अबेर तैनबदा अथिंगबा थमख्रे Directorate of Health Services amade Directorate of Youth Affairs and Sport na punna thokiba advisory aduda palliba wafam de yausang manungda sport siliba sing mama mapa oiba sing naharol sing amade miyam na yausang manungda COVID-19 dagi ngak thokna ba laingak na thokliba advisory ase ngak na satpi na ba appeal tawrakle yausang sport arena gi manungda chanaga da ba kanglon sing gi manungda sport manungda haksang thengnaga da ba event sing khong ahum gi lamjel Kok fighting, wrestling, boxing, football, thori chingna be basketball na chingba ase pangthok loidabane sport arena manungda changpham amadi thokpham tongan thamgadabane sport yengba lakliba miyoi singna face mask uplaga loina na social distancing nakadabani haire advisory aduna makha tana hai chahi manga gi makha da leiba angang singde mama mapa na matam chupada senagadabane sport saruk yariba singna थौरम हौरकपदा मास्क लौथोकपा यागने अमदे थौरम अदु हेक लोयरबा मतुंगदा फेस मास्क उपकदबनी हाइरे स्पोर्ट सिलिवसिंगना खुद हामदोकनबा फैसिलिटी हैंड सैनिटाइजर अमदे फेस मास्क न सिंगबा थमगदबने नुमित खुदिंगे नुमिदांग पुंग तरुक की मतुंगदा स्पोर्ट इवेंट सिंग पांगथोकपा मना मथुम यंथोकपना सिंगबा अमता तौबा यारोय स्पोर्ट इवेंट अदुदा मियोइ चामदगी हेना पुनबा यारोय क्लब सिंग नत्रगा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी सिंगना कोविड-19 टास्क फोर्स सेमदुना लैंगाक न पीरिबा एडवाइजरी असे ngak na chanaba yengsinbaga loinana COVID-19 emergency helpline number sing khangangadabani haina advisory aduna palle sport pangthokpham mapham gi wangmada chanagadaba wafam singde gari singda mi hena tonglaga chatpa yaroi ka mari panba gari singda miyoi mari dagi hena tongba yaroi aduga chaka ani panba gari singda miyoi ani dagi hena tongba yaroi oil pump singda thau hanbada mi chanai nahanba yaroi थौरी यावरगा नत्रगा यावदना लंबीदा थोक्तुना सेल थकपा यारोय लोइनना अवेर तैबा नत्रगा मसु कापना चिंगबा तौबदसु अथिंगबा थमले यावसंग स्पोर्ट का मरी लेनना कंगला नत्रगा अतै मफम सिंगदगे मैरा लौबा मतमदा सोशल डिस्टेंसिंग ngakna चटकदबनी अमदे मियोय कुंदगी हेना कंगला मनुंगदा मैरा लौनबा चंगबा यारोय मियामना कोविड-19 गे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर सिंग 1800 3453 818 natraga 104 natraga 3085 2414 da pau phorokpa yagani haina cherol asina makha tarakle bank employees singi strike sogatle committee center da BJP na lusingba NDA lengakna senjau paiba corporate singi yaka yengduna leibak asida leriba public sector bank singbu privatize taunaba thorang lokhaliba thoksilase All India Trade Union Congress Manipur State Committee na mayok na duna lagliba Mars ki tang taraga mga amasung taraga tarukta laivaksin batung na lainga ki makada laiba bank sing lanaida yonthok na bathawrang lakhotliba sigi mayokta United Forum of Bank Union Manipur na masigi saruk ama oina strike sathagadoriba se All India Trade Union Congress Manipur na mapungphan sawgatli haina union asigi General Secretary L Sotin Kumar na thadorok cherol amana phongdorokli Myanmar dagi lanjelakpa sing changjafam pigane biren yumlon na balaibak Myanmar da thokliba irang asiga mari leinana laibak adu dagi lanjelakpa sing Manipur da changjafam pinabagi thorang paikhatkani adubu hogjing maki oina Ministry of Home Affairs ki pautak ngairi haina Chief Minister N Biren Singh na phongdokhre haire Pripak Pro na bomb gi claim tawrakle Minuthong manake AR Transit ki kemda ngarang numidang bom pokai hankiva adu Pripak Pro ge Cobra Task Force CTF na sathakivani haina cherol amada claim tawrakpaga loinana thavak asina thoidokna IOF ta akan basapu piba ngamloi khangi adubu makhoida su saitheng piba ngami haiba utpani amade chaukhom khomba homecoming ge drama adu kanaroi takpani haire NEP gi kanaba sing lause Chief Minister State asigi education system new education policy NEP 2020 ga susina handuna policy asigi kanaba sing lauraga
खुनाई असे मांगदा पुखनबा होनाहौसी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ना फोंदोखिबगा लोइनना एजुकेशन हाइबसिना खुनाई गी यांगलेन सरुनी हाइबसे हंदक इंडिया ना साइंटिफिक नॉलेज की मतेंगदगे कोविड लाइचत मनुंगदा कोविड वैक्सीन अनि पुथोक्तुना मियोइबा खुनाइदा लौखिबा चौबा थौदांग अदुना ताकि हाइखे एग्जाम दा अरानबा तौबसिंग चैराक पीसे सही असिगी मेथादा पांथोकनी हाइना पानरीबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 10 अमदे काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 12 एग्जामिनेशन पांथोक्त्रिंगैगी ममांगदा एग्जामिनेशन दा अरानबा तौबसिंग चैराक पीनबा मणिपुर लेंगाकना पैनल लो अमा सेमु हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम न फोंदोरकले